E bala de simpósio tem também diferentes talleres que você apresentar para assim, conscientizar mais jovens na matéria de sustentabilidade e para também praticar alguma de informação apresentada em simpósio. É importante para jovens compreender a relevância de informação que não escuta. E durante o workshop não cobre informação teórica até com prática. De eerste dag hebben we een verhaal vooral over wat betekent nou je keuze voor voedsel of drinken die je maakt voor de claim die je legt op de wereld. Een zakje chips die helemaal van overal vandaan moet komen en geïmporteerd is natuurlijk een heel ander verhaal dan die mooie vruchten die ze hier gefrituurd verkopen die zeker zo lekker zijn. Dat is een enorm verschil. Nou, daar hebben we het in de eerste instantie over gehad. De tweede workshop gaat over in community verband landbouw beginnen. Dat kan heel kleinschalig, van de groentetuintjes tot echte boeren. De derde workshop is met Santa Rosa zelf over, waar heb je nou op Aruba mee te maken als je wilt boeren? Hè? Wat zijn de klimatologische restricties en wat, de soil, droge ondergrond, gewoon, wat kan wel, wat kan niet, denk daar eens over na en hoe kun je daar dan toch weer het meeste uithalen. Om zo Santa Rosa toch te proberen te helpen om echt bij te dragen aan dat Green Aruba en die 20% sustainable te halen in 2020. Fala, dá propriamente não, sim. É palavra lo tem de hope, não? Seguro que sim. Na final de taller, nada vai anunciar também o projeto não cupor que está executado durante o transcurso de ano e também lo discutir o tópico de seguinte simpósio, para os cítricos vai bom também tem mais simpósio. Por agregar que a informação de taller aqui também que está publicado em booking para assim a gente nos comunidade por desfrutar de toda a informação. Também, me que menciono, ele vai escola para ir vai ter taller. Vamos ver, também coisa conectar.